yabona bafethu kuyisifiso sami lesi ngisho ngidrive emotweni mavundla into engiyifisayo futhi engathi nabantu abakhulekayo lo mkhuleko bengasisiza bayikhuleke le nto igcine yenzeka indoda enganganami ethandana nomfazi womuntu yazi engathi bingefe ingazange ibone enye indoda isana nomfazi wayo isifiso sakho leso isifiso sami engifisa sikhuleke ibona bonke abantu uyabona wonke umuntu nomfazi wonke umuntu okwazi ukuconnecta noNkulunkulu akakhuleke ekuthenini indoda ngesinganganami elala nomfazi womuntu ize ingafi ingazange ibone lento eyenza kwabanye abantu yenziwe emzini kayise because kusengalona iphutha lelo into abantu abayenza ngamabomu balala unyendle balalela abafazi babantu ngoba kusuke ukubalalela unyendle balala abafazi babantu ebabalalela unyendle ngenhloso yokubakhipha emzini yabo abantu abenza lento ikakhulukazi abafana bangasebenzi kumbe amadoda angasebenzi